Komanda wa borithi wa gĩtarũ kĩu kĩa ithũĩro rĩa bũrũri Kiprono Lagat nĩarutĩte mũkana kũrĩ aciari a mwena ũcio akĩmoria metheme na kũrekereria ciana ciao kũingĩrĩra biacara cia kwenja mahiga ma goro makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ thukuru ihingĩtwo. Akĩaria ceceni-inĩ ya borithi ya Kakamega ya gatagatĩ, Lagat augĩte namba ya ciana iria ikoretwo ikĩonekana kũingĩrĩra biacara ĩno ĩrathiĩ na mbere kuongerereka o mũthenya. Maabitha a borithi nĩ magũkorwo magĩtabania frigisheni nĩguo gwethana na ciana iria irahũthĩka wenji-inĩ ũyũ wa mahiga kũrĩa aciari merekanĩte nĩo magũkorwo magĩtacũkĩrio makinya ma watho. Eneo hili kuna vijana, watoto sio vijana, ni watoto wengi ambao wanapatikana katika vituo vya biashara wakishughulika na uuzaji. Tayari tumeanza operesheni ya kuwasaka watoto, na kwa kila mtu ambaye ameshikwa tunaandama pia mzazi. Mzazi ataenda kushtakiwa, na sheria ya watoto inasema kwamba ikiwa mzazi amehusisha mtoto kwa mambo ambayo hayafai atachukuliwa hatua na hata kufungwa kifungo cha miaka 6 na kwenda juu. So kila mzazi hakikisha kwamba mtoto wako hajakuja sokoni kujihusisha na biashara. Tumefanya operation tukashika watoto 11. Tunaendelea na wako saizi katika rehab, na wengi wametoka town, lakini shule ikifunguliwa Januari tutakuwa na operesheni ya rudi shuleni, na kila mzazi ambaye atapatikana na mtoto ambaye haendi shule atachukuliwa hatua vile na mtoto kupelekwa shuleni. So mzazi usingoje ushikwe, hakikisha kwamba umepeleka watoto wako shuleni, na hao ndio viongozi wa kesho nataka kuwatengeneza.